Ka Meghalaya United Christian Forum, kakanhun ki bangi Kristan, na ki balang baper bakentup, iki kasi jentia bat garu, da ka jinsnu kaya ya kari bat ka banriu, kalapan long ya ka jinseng bakarpang, hakakat nyo tarik uyayong, mensengi sajany, haying mane All Saints, Katedral IGP Road Shillong, banduwai haublay, ban kata, ya ka jalam Meghalaya borokaway, bat tau tamay, ya ka jing jinglong jong kibriu, imlang salang bat kasensyar kadar. Lapanyay ya ketiga jinseng, da ura-beran bat kupar dunai, ubadai ucerman jong katika forum. Kasdang hakapor kanai bajem step, bat kut hakapor kat arsyteng mesngi, hakabala don ki jingruai yaro, bat manei ublay, bat buru ki program jingduai lang, balalam kemat, daki nong duai, banaki kanhun balang baper, haka jingalong lang kaway, ban karpat i ublay trai kanrat, unong bu unong tau, ban tek borba ya kabor umesim bakut, ban tau pentamai, ya kari berkajala borok kaway. Kiriu ngay borok ki balaiwan siya kaneka jinseng duai, kilapan pau, ya ka jins ngohun, bakila ban yo kum kaneka program, ban ya duai lang, kum ki bangit, hau Jisu Kris, klam don kano ka jins ngoban ya per kanhun balang. Jinseng ni perlong hapo ka All Saints Cathedral hanya Shillong hante po IGP Road na ka Meghalaya United Forum kadai na maring soksya ka rin ke peril ke jongi iya so jinja iba ja baru kata wajah temai ni seniru hangga jinsho kejadan jaya bril sang kijingja kibaja haglag sar khada haglag emlang salang ibanta baro habis perkhat ni pen niru kajing genrei ni patakyan agi surak ba agi snong ni tau bat bamdan na kalian girong ikmat ijong niru kipaslor ban plan ni kane
ban pen yak sarkar ba wat ailat kumne ki siu kan bai kon sama tham tam ki sayap sejak ini Indonesia fair rai ông ta lang sarkar ina lang disang bahalang ru bong jara ge samlot tas pangi drok sikren spangla yuan saw barabar batlap je bariu jongiru ke kren ha kilang kisu badan bag kemudian kam mengin kren naman lagi bariu break fight dai mengi pat kum gerai lam bagi bangai Kristen so kya ye gari je bariu rajong ni duai mana ka por dang gi sing shajian si sing aksi lai si tio tam ban duai hajing duai shajian nam ta gari je bariu te kajigmi ka mekla United Forum ru kalong nang bataban dan kata kenun ke bangina simsya syaban duai kan da so fair balang te jun duai ke jongi menen ka siru ante po osai ka ba ina sultanat sukamen mo bishop bantri nape balang ai ban blang hang tu lom ni kenun blang fair apo kalama jaga mekla United Forum kalau bagin yo kibri ba tang baklian to lewan banduai dalam darjat pada gereja ni kanu suka main bani babon kibri ku respon lagi barang fair dia cakap fair manum daily kan gejing dan ni jinggo kuat 6 tahun ni kaya ngipang ang COVID-19 god ba kibri lawan lagi nang kandong ru nai tang lawan ni rabon ba beri baywan sabar selai ru ba dani meniru bagi haban song separate kumto when you duai subject duai fair bat lagi balang fair hasi jaintia garo kumgi nang krishlong ki bakit klik e mereu iwan kumang duai kai ban duai ya la kadang sebelum tu jesen bat kibri ki sultanan ban yi ban ilong kawai hau tra jisu ngi duai no kerja mereu utrai perisha je mereu jungi kublato Chronicle haka Bible kalau nong bahjo do kasau lagi berjuang kin pane lagi baman ki kin duai luar ikhmat jong play but na to to ter condition play wow ngas manusia agri jong ki ini tim mata nin paje no sak sarkar kan umlale sing malang kan umlale nak buram ki baro markan le ketma jong kado jadi semua kerja sim kami Kini bor ke judom ki bos itan ki ba tuan penjak je mereu kajongi. Ba turban dalam bat penjak je mereu jongi. Kini bor ke judom so itan baro. Ni ba ne kani ga spiritual battle ka tham jon sim le kamno tang rajing doai. Majority khasi long kom Israel. Kon Israel kin ma you play without care ya ga Israel bra koi. Habi klat you play. Kwan nong chuan. Ban ni le thma ban tur ban ring marau ban penjak mat ban penduk jak dikila yang diberi Israel. Hari ini siru kan dan yang beri komunitas itu penjak dari Israel. Yang mengiru ilong komunitas yang dia kepuas bagi ban kan mau no you play ban pas you play ban ilong kita giling do khabar you play ban duai ban sat keng nama kali beri jomi. Yang nak kadang sebut di drive garpang menurut kanyo tarik apa asing Israel ban duai. So kan mau na mingin duai rate kui barok par to Yesus Kristus. Amen.